Hi guys, welcome back to my channel na bon chavin chibai tuni kwa hi isei diu hi le Facebook nga update ti jan hi dung chot ahung ki sein hinla hi chi hi I tabang ham I pi condition ham ti ho he ka sei do nom ji achu hi che video hi ka in sem ko ten he in hi chun achai nge in ave hitin chule hi chi ka channel ha ma sa pen ni ha le lung sen in channel ki thopi na in subscribe ni bol pen lang chule bell icon ko en lang notification ko all in ko yu hite chutile tabang video ho ken sem kiteng namu ki thei ding hi tun hi chi update hi ga sei taw hite tile chun Facebook criteria khu anatamin example in 10,000 followers plus 6 lakh minutes view akitin hi chi khu alina ale in stream ads monetize din in stream ad ti ding le to YouTube ma bang mga video ki pat ting le video ka ako ads advertise hung ham ai lo la ki pat masanga hung ham achai na teng hung ham hi ti ako ding in Facebook nga ro hi che 10,000 k follower le 6 lakh minutes views ti tu 60 days sunga din ati 60 days sunga complete hiding ti hinla jan he dung chun update kamu in mi YouTuber len ta pachum pin ahin bolwin hen khat chun amu win update he epm ti ale 5k follower hiding chuteng le 60k minute watch 60 days sunga hiding ti in asu hom tai ti in hinla mi khat le ni hin hi chi update hi Facebook creator studio ako amu in hinla tuin ken asai wachun ta chengin ahele lui pa ma an ong men hiya chun hi chi he nge experiment jong abol hinte hung hi jong hung hinan te na ahung hi ala se thanu le ding in hi chi complete jong hung bai jep tan tin hiya chun hung hi ding mong hi ti wang chu ken jong ka sei the hi lain la hi chi update ahin bol dan no mun he la mi jong si update hung hi ding ka ta san hin la tu chan hin I macha ong hi lai na ke ya ahin ka chengin I macha ong hi lai ti chu ka ga se hin ten hin la hi chi hi wang pha ta hi chi hung hi ding hi kine hi ya hung hi a le mi zo se ding a jong hung bai ding in stream at ti teng le Facebook nga jong video ho I upload teng le video sunga ho advertise ahin tha teng le chun sum ka income hai ta imu thei diu hi hi chon Facebook nga jong phateta in video ho na posting within 60k ahi lo le 5k follower ho dong ana kisim dong go within hong hi rianga ahi le wang pha ta he cho ahi so income in nei thei di rin na hi chi chu update in he wang khen khan in amuta be chi na amu wa he lekin ba ome ahong hi ding he ti chu tu ni ko ahi ka ga se hin tin ahong hi le YouTube mana income thei Facebook na income thei YouTube mana video zo se ang langa Facebook na ko ai le langa na income thei je ti chu som chai ga se win te le hi chan chu yan lang tata bye bye